Sobanukirwa bumwe mu buryo inflation ipimwa. Abahanga mu by'ubukungu bapima inflation bifashishije uburyo bw'ibarurishamibare bwitwa price index bukoresha gukurikirana ihindagurika ry'ibiciro ku bicuruzwa cyangwa serivisi runaka. Uburyo buba bugamije kugaragaza buri munsi impuzandengo y'impinduka ku giciro cy'ibicuruzwa cyangwa serivisi abaturage runaka bakenera kenshi. Iyi mpuzandengo igaragazwa mu ijanisha. Iyo izamuka ry'ikiguzi rirenze 2% ritangira kuba impamvu yo guhangayika. Inflation ipimwa hifashishijwe ibipimo bitandukanye by'ubukungu. Uburyo bukunze gukoreshwa mu gupima ifaranga burimo iya mbere Consumer Price Index cyangwa CPI. CPI ni kimwe mu bipimo by'ubukungu bikoreshwa cyane. Ikurikirana ihinduka ryihariye ry'ibiciro byishyurwa n'abakiriya bo mu mijyi ku giciro cy'ibicuruzwa n'imirimo mu gihe runaka. Igitebo kirimo ibintu bitandukanye nk'ibiribwa, inzu, gutwara abantu n'ibintu ndetse n'ubuvuzi bigereranya uburyo busanzwe ingo zikoresha ibintu. Iyo abahanga mu by'ubukungu bagereranyije igipimo cy'umusaruro w'ibicuruzwa mu gihe runaka, bashobora kumenya ibihereranye n'ihindagurika ry'ibiciro by'ubuzima n'iry'izamuka ry'ubukungu. Iya kabiri Producer Price Index cyangwa PPI igereranya igipimo cyo guhinduka cy'ibiciro by'ibicuruzwa ku bicuruzwa n'imirimo bikorerwa mu gihugu mu gihe runaka. Bitandukanye na CPI yibanda ku bicuruzwa n'imirimo ikoreshwa n'abaturage. PPI ikubiyemo ibicuruzwa n'imirimo byaguzwe n'ibigo by'ubucuruzi n'ibigo bya leta. Akenshi bifatwa nk'ikimenyetso cya mbere cy'impinduka z'ibiciro by'igihe kizaza mu bukungu muri rusange. Iya gatatu Gross Domestic Product cyangwa GDP deflator ni igipimo kinini cy'impinduka z'ibiciro mu bukungu bwose. Igaragaza umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku bicuruzwa byose birimo byose bikorerwa mu gihugu hatitawe ku kuba bikoreshwa n'ingo cyangwa ibigo by'ubucuruzi. Impinduka ku kiguzi cy'umusaruro mbumbe w'igihugu zishobora gutanga amakuru ku gipimo rusange cy'ubukungu mu bukungu. Ibipimo by'izamuka ry'ubukungu bifasha gufata ibyemezo bya politiki y'amafaranga, ibiganiro ku mishahara, ingamba z'ishoramari n'igenamigambi rusange by'ubukungu. Ese hari indi ngingo yerekeye inflation wibazaho cyangwa wifuza kumenya? Tubwire muri comment. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.